Boss Cathy. Nice game mga boss. Game 4. Tiga konta na. Boss Christian, nice one. Muntik na Boss Cathy, mga boss. Nice balloon play para kang Boss Cathy. Ganado ang laban. Ganado. Okay, game 4 mga boss, game 4. Boss Christian Viñamora muling nagbabalik. Boss Christian, napili na. Okay, Boss Christian, representing Magdalo Precinct. Boss Danilo, magkatungod lang kami ni Scotty kay ano kami dayon. GG Lods, malapit ang sangkay. Awa mo, Boss Danilo. Next game, may 4 days pa ito mga boss para tournament, season 1. Okay, mapik pa ito sa. Okay, remove talay, boss. Okay, Boss Chan, pasend na lang kami muro ng address. Mamilit na kita ni mo kalaban. Boss Martin Rainier. Okay, medyo ready, Boss Martin. Para madali na natin matapos, ano? Okay, remove tayo ni Boss Martin. Kuha pa ito sa, pick pa ito sa mga boss. Para kalaban ni Boss Viñamora. Boss John Paul. France na yan. Ihatag na lang ang Boss France. Boss John Paul. Chiwaray, Boss John Paul. Iyapan na lang. 10 seconds. Iyapan na 10 seconds. France Rapid auto surrender kan Chan. Nasendahan ni Boss Viñamora. Okay, remove na lang. Boss Alexis. Sige, paiyalat ka na busy Casper. Oh, France na, Boss France. Last. Ayan, mga boss, kay may hindi pa nagkikita aton nga api ka din medyo unfair naman na era. Check talakan, boss ko yan. Iyapon tala 10 seconds ka daw sa.